Bengafanele kuba lento yasikapakela thina njengabaNazaretha. Ngoba zonke izinsuku ngamasabatha uyafunda uJehova wabhala phansi eqinisekisa ukuthi wena ke nkosikazi oyinhloko yendlu yakho fundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise nokuhlonipha unina wayo ukuze izinsuku zayo zande emhlabeni. Bengafanele ngabe abaNazaretha nenkinga yokuhlukumezeka emakhaya. Uma ngikhuluma nani nenenise no mama no baba. Awumhlukumezanga babakho ekhaya? Awumhlukumezanga? Akathi manje yakhuluma baba bese ethi khuluma noma wakho bese kuphendula wena uhlukumeza uma njalo wena. Sho kimi ngakano nyo ufuna ngenze application mangifuna ukukhuluma noma wakho yenze kuwe kwenziwani kade esontweni nxesena ngikhuluma kabe esontweni mhlambe nasendlini ithenge ngangilithola ayi kodwa akufanele sikhulume izinto madoda amen ngoba lolu daka lolu mhlambe nakuwe balixova kwakho balixova nje mhlambe nakwakho angikhulume ke makwewana izintwanyana ngathi zikhona noma inkomo zimbidlana nje ekhaya Thinithi manzi hey ifa lengane zami leli ifa lengane zami awusungasidedela wena ayi Titus 2 verse 1 ithi le ncwadi kepha khuluma wena okufaneleyo ufundise okuyisiminyo ungafundisi uqamba amanga kanti izinto oyifundisayo awuzenzi ukuthi amadoda akhulile awaqonda amadoda abeqotho ihlonipheke indoda ebese eqiniseka ngasekukholweni nasekuthandeni abekezele futhi ithi kunjalo nakini bomama nina senibadala hambani ngokufaneleyo amange esontweni nidla amahabulo futhi nidla amasayida la esontweni nithi niyafundisa niyakuganga nidala inkinga esontweni nifundisa kanjani manifundisa ngoma zokuhantiya wena njengoba usugogo umngam uzokwenza njani ngoba sewumdala manje wena bekufanele ngabe usukwazi ukulawula utshela umakoti uthi hayi makoti hayi kuzodlula nje kuseyisikhashana nje kuseyisikhashana nje kuzodlula bekezela mntanami nathi sadlula khona hawu kuhamba uyumamezala uyahamba uyumamezala uthi ngeke kwaba kabanolala ngakamngamba sibantu hawu ngiyalingwa ngisehlane ngizawuprofeta khuluma ngesho ithi khona nizawufundisa umakoti abasha ukuthi kubekezelwa kanjani emzini athanda amadoda akulona ihlazo uthanda indoda oyiganile akulo nje kodwa qaphela isikhwele sakho singa overlap ngoba uzodala inkinga emndenini ogcina sewubulala abantu uthi ulanda intando bakunika amafutha ezinja nenyoka namakati dlisa indoda ibe negqohoma usu overlapelwe uthando uthanda ngalinto paso ingozi futhi athanda abantwana ba ithi nabantwana abathandeni baqonde yebo babe mhlophe yebo bahlale emakhaya hawu ave ubunkosikazi hambe yaluza nje uphuma ngapha khona ngange ngibuka iTV angisenayo ke nayo le TV khona umunye umama laba kunestory wakuthi ukhona mamgubhuzi wephatha isikhwama hayi jubana ikhipha eyakokhipha indaba uthi eqhamuka lapha nathebethe hey wena awusondele ngutshela ave unkosikazi uhambe emafensini abantu ekhuluma indaba ithi bani mnene bahloniphe amadoda
bese niyahlonipha amadoda eniwaganile. Ayivimbi lento ukuthi njengoba sikhona singamakholwa singamanazaretha bonakala unkosikazi omganile athi kimi uzongibamba ngempama. Hey, ayikona inkinga phela, khona inkinga, ayikona inkinga. Ba wathi omunye mase bengasekuzwini kahle bathatha ithawula balifaka u5 rand phambili. Ekunne usho kanjalo emsakazweni omnye kuthangi nje bengulalela umsakazo kulolu hlelo lokaDudukhoza wathi hey bakhona abantu banenkinga la ngaphandle, kukhona amakhosikazi ajimile, ithi yakhuluma indoda ithi manzi wena ongibheka kahle ngikhuluma nobani, ithi indoda iphakamisa amahlombe ithi hey phela yimi indoda lekhaya idlalela la ozala awusondele ngalabo ibuye lapha indoda isihlikihla. Hayi angishongo lokho, angishongo kanjalo. Awungifundele amaHebheru 5, Hebheru 5 4 ivesi no 5 no 6. Siza Kusi Baba Siza Kusi Baba Akekho umuntu ozithabathela umsebenzi omkhulu. Wenze njani wena? Lo mnazaretha ufakile wena. Awuthola kanjani? Awusithathelanga wena. Wenze njani wena? Lo mjivo ufakile. Wenze njani? Awushonga ukuthi hey sengifanele ukugcotshwa makamani la. Kade ngahlala mina futhi ngakholwa kusebaba omkhulu. Wenze njani wena?